сархати хабарҳо. Мунтахаби Тоҷикистон Лубнонро шикаст дод. Нигаронии як созмони ҳомии ҳуқуқ аз теъдоди рекордии рӯзноманигорони зиндонӣ. Назари сокинон ба ихтисори 30% кормандони бедия. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 23 январ аст. тими миллии футболи Тоҷикистон ки дар бозии сеюмаш дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар Қатар дар гурӯҳи А мунтахаби Лубнонро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод, ба якҳаштфинали ҷоми Осиё 2023 роҳ ёфт. бозии даври охирин дар гурӯҳи А миёни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Лубнон 22 январ дар варзишгоҳи ҷасим бин ҳамади шаҳри Доҳа баргузор гардид. ҳар се гол дар нимаи дуюми дидор зада шуд. Басел Ҷради бозингари мунтахаби Лубнон дар дақиқаи 47 ҳисобро кушод. Вай тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ бо зарбаи сахт ба дарвозаи Рустам Ятим ворид кард. Нимҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистон дар дақиқаи 80 ҳисобро баробар намуд. хушҳолам ки ба дастаамон кӯмак кардам. ин дастоварди умумии мост. сарфи назар аз голи Лубнон мо ҳамлаҳоямонро давом додем. шукри худо ба ҳадаф расидем. голи дуввум ва ҳалкунандаи мунтахаби Тоҷикистонро Нуриддин Ҳамроқулов аз дохили ҷаримагоҳ бо зарбаи сар ба самар расонид. Бояд гуфт ду бори дигар тӯб вориди дарвозаи лубнониҳо гардида буд. Аммо сардовари ин бозӣ Муҳаннад Қосим Сарай, довари 43-солаи Федератсияи байналмилалии футбол, аз Ироқ голҳои футболбозони тоҷикро ҳисоб накард. кӯмакдоварони ӯ баъди тамошои видео ҳолати нобозӣ ё офсайдро ба қайд гирифтаанд. Дар дақиқаи 56 сардовар баъди тамошои видео бозингари мунтахаби Лубнон Қосим Ал-Зайнро ки ба пои рақибаш қасдан зад корти сурх нишон дод. То охири дидор ҳайати тими миллии Лубнон аз 10 нафар иборат буд. Дар ҳамин ҳол дар раддабандии Федератсияи байнулмилалии футбол дар байни 210 тими миллӣ мунтахаби Тоҷикистон мақоми 106 ва дастаи Лубнон мақоми 107-ро касб карданд. Ин аввалин бозии миёни ҳарду тими миллӣ буд. як созмони мӯътабари ҳомии ҳуқуқ ҳукумати Тоҷикистонро барои бештар аз дигарон ба зиндон андохтани хабарнигорон дар Осиёи марказӣ танқид кардааст. гузориши Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон бо номи теъдоди рекордии рӯзноманигорони зиндонӣ охири ҳафтаи гузашта нашр шуд. Ба ҳисоби ин созмони мустақар дар Амрико то моҳи декабри соли 2023 дар ҷаҳон 321 журналистро зиндонӣ карданд. муҳаққиқон мегӯянд Исроил пас аз ҳамлаи гурӯҳи тундрави Ҳамос дар рӯзи 7 октябри соли 2023 теъдоди зиёди журналистонро пушти панҷара андохт. Эрон, Чин, Мянмар, Беларус, Русия ва Вьетнам дар миёни давлатҳое ҳастанд ки шумори зиёди рӯзноманигоронро ҳабс карданд. Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон дар гузориши нави худ дар бораи Тоҷикистон навишт: Тоҷикистон бо 7 рӯзноманигори зиндонӣ ҳамоно дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ дар ҷойи аввал қарор дорад. Хабарнигорону блогерони тоҷик ки аз озодӣ маҳрум шуданд, мақомот онҳоро ба ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ ва ҷиноятҳои дигар гунаҳгор карданд. худашон дар номаҳои ҷудогона ва дастаҷамъӣ аз зиндон гуфтанд ки ночор ва зери фишор иттиҳомро пазируфтанд, вагарна кори баде накарда буданд. охири ҳафтаи гузашта Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, фармон дод ки теъдоди нозирони роҳ ё кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ 30% кам карда шавад. шумораи кормандони ниҳоде ки ронандагон аксаран аз ришваситонӣ ва худсарии онҳо шикоят мекунанд. зоҳиран фармони ихтисор ба дунболи натиҷаҳои аттестатсия ё санҷиши дониши нозирони роҳ содир шудааст ки моҳи июли соли гузашта оғоз ёфт. теъдоди кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар Тоҷикистонро мақомот эълон намекунанд ва маълум нест ки чӣ қадар нозир дар роҳ кам мешавад. дар як пурсиши кӯтоҳ дар хиёбонҳои пойтахт аз сокинон пурсидем ки оё баъд аз ин вазъияти роҳҳо беҳтар мешавад? чаро 30% кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ихтисор мешаванд? посухҳоро ҳамроҳ мебинем. беҳтар аз кормандон беъдам камераҳои назоратӣ мешуд, беҳтар хуб. бояд ихтисор шавад, бояд ислоҳот гузаронда шавад дар соҳаи корҳои дохилӣ ки танзими мошини ҳама садама беҳад бисёр шудааст дар солҳои оянда. ин нигарони мардум аст. барои он ки назорат нестай бештар ами
برای خودشون برای کسایشون پول کار میکنند و به خلق اهمیت نمیدن. همیشه به نظارت نمونن. برای همین صدمات بیشتر همین حساب میشوه. برای همین خواهش میکنیم که همین بیشتر همین نظارت کنن. لیکن خیلی با گایب دانش خوبتر است. برای که به خطری رانندگان و به خطری پیاده‌گردان این خوب است. برای بودنش خوب است. کم که بیرید اگر 6 سود است با کم تر بیرید با 10 دیگه سود است. حقانه زیاد. با فکر شما تا کجا همین ضرورت پیش آمده است و واقعا کارمندان بدیا کارشان درست انجام میدن یا نه؟ نه برای زیاد شود با بهتر میشه. چیم کم کردن زیاد شود. کارمندان بدیا نباشن. مقصد دیگه که تماما این شهر هم تماما دیگه میشه. بودگی و خوب است برای ما شرط است. گوجه که نروید همین فقط میخپاد و همین سیستم سالشون پولتانا بکشیده میگیرد. برای همین طور و ترتیبات باید که ما در دولت آخر دموکراتیک و خوبونیات دنیوی زندگی کرده شدیم. برای همش با حقوق با همش با همین قاعده‌ویش در کار. گایاز زیاد لیکن همین اوید به همین چیزا باید رعایت کردنش در کار. یگان کس من قاعده‌های نقلیات راه رو ویران نمیکنه. یا شوفرو پرسید. مثلا میبینیم که در راهو مثلا از مشتگاه هم منطقه هفتم نهم خیلی پول جمع میکنن. با فکرتون همین باعث شده است که پرزیدنت همین خیلی تصمیم بگیرد؟ شاید میشه مثلا میتونم. این فرمان جناب عالی باشه ما هیچ گفتن نمیتونه. خیلی فرمان جناب عالیه. زیاد هستن کارمندان بدیا نه لیسانسیوشون زیاد الان زرت عیدش هیچ کار نمیکنه چی وای نمیکنن. من اینو ببینم من ماشین استوری بده از گذشت رفت دولش میگیم یک برای من تمام. بیننده های عزیز اگر شما هم نظر و پیشنهادی دارید حتما زیر این برنامه در یوتیوب به ما نویسید. مقامات ملیسای شهر دوشنبه نسبت والیدان 13 خواننده برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت فرزندان سند حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادند. دفتر مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که بنابر فعالیت سری وقتی کارمندان این نهاد از مناقشه گروهی خوانندگان که شاید عاقبت‌های فلاکت آور به بار می‌آورد جلوگیری کرد. منبع افزود که خوانندگان مکتب رقم 8 ناحیه اسماعیل سامونی و خوانندگان رقم 43 و 54 ناحیه سینا در شبکه اجتماعی بحث لفظی نمودند. پس آن نورسان در کوچه مایاکوفسکی پایتخت جمع آمده میخواستند به همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کنند، ولی پیش راه آنها را کارمندان میلیسا گرفتند. با قول مقامات در برابر نابالغان نسبت والدان آنها برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت فرزند پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری باز شده است. این بند قانون برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند آگاهی و جریمه از 3 تا 5 نشان دهنده برای حساب‌ها را پیش بینی کرده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 23 ینور را در زمانهای گوناگون فرا میگیرد. بوستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرافشن امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغ می باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروان آیین زردشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارزی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است شاهد استیلای اسکندری مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ینور سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریباً پر از زیر خاکولای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متری خاک بالای 10 منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعد فاجعه شراره گذاشتند.
23 январи соли 2009 нашрияи бритониёи Guardian нависандаи тоҷиктабори Афғонистон Холид Ҳусайниро машҳуртарин муаллиф дар ҷаҳон дар соли 2008 номид ва асарҳояш Бодпаракбоз ва Ҳазор хуршеди тобонро дар феҳристи даҳгонаи беҳтарин ворид кард. қиссаҳои нависандае ки зидди нобаробариву ишғолгариҳои артиши шӯравӣ ва Толибон мубориза бурдааст, ба даҳҳо забон тарҷума шуда мавриди истиқболи филмсозони Ҳолливуд ҳам гардид. имрӯз 1000 рубл ба 124 сомонию 40 дирам баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1193 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳоди худро зери ҳамин барнома дар ютуб ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаромӯш накунед. То фардо дар ҳамин барнома худо нигаҳдор.